tu amo. Samoa, wana o e lava I lalo langi tele o whanga tamba tua whale le papa uma whale le moana e uina e matiba ai tau ma whai lava Mateo, ai a whai a mawhai O mamana, awa e te whawai vai Ai a mana Samoa, lau tapua inga Me ona talonu atuna mawhatai lo la lo whai vai to
Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Temple wansi le radio Samoa le divang ola so le wase antia lua mala fa meduto te le afo le se fulu malelua ile nei fo ia so lulu la so le tupu pe ora tanto o le lona lofa maloda le via ile lo fo le tu te mai lo to soifua e malo ma to wola le nei fo i vaeng ola Aoauli wa la vai le to toina o lo o to pa ia malo o to malo le fe le faiva e malo fo ile tawata ile pa ile sila sila tanto tu ile ngati tono New Zealand e fa pe fo ile tu malo ma o mai ile tanto tua ile nei Aoauli fa malo joy fa timu fo e pe on moli mawina le tu pe fo de ta mai le ele ofisa ole va ai tau malo le fo lau malo le tawata i fa talo fa tu i fo e au na pa ia le tua o tau suina le puvai o la so se fanta fai tau lava malo le talo malo foi e ale tawa ta e lo toi pine foi se tem ya ona toi o foi le fai mo le bia so la pele ona toi o fanga poto toi le nu o le tua ya wa la vala na upu fola e la toi le fa tala fa toi pa anga masani le tanto wa la le to ba mti da ma tua lo fa pele ona tu mele buli panga to mo to malawa no foanga lo to si ai lo to so fu mano lo ina talo si o lo mo via o to uma ile lo fa belanga le o le tua ya fa fo na ya fe ta to wele ngase o le tino le dei vai tau ya o le tu wala no ai le tanto por calame se fa moli o le mena na le no fele forma e alua o ngai tau sanga e ono pesili atu ida ia mau le poto mlanga va e tau si ai ma futu ina tanto e me te tau ona fai a faila wa vantu au fuala au e ke kango fo ai ma le stangata wa le singa me le kupu ya ka ko o peia o se far kala vai o peila o ko fuala au mana fang fuala au se far kala vai pe se chemist kusanga na ka mai me o le fa tau ma kula fuala au e mara tua o fuala unga wa koe ke ingo e ka wanga ingo ia laka inga uma e misia la fuala au tui ai le fa pe foi le ngar ka mai me o le fa mai tau ia e le xa fa ingo le paracetamol por pen kolo pe o ma sangi e ka ko o kambanga bo me le uru ki nga o ngisi fuala au ilunga e le au nga ku fa fuala au bani te wa fa ina to i malestangata ya ai ele o se kanga ka foi le o se pharmacist va ku le o singa kanga ka yo le forma fa me forma voilà au un vai ngol ka ka ye mer sia kinga ku so e ma kwa vala i singi de mele ku poi ye mer vai la au le wa va ku ye nga voilà ya na o se tu wala no antu i lo tanto tonu au ke fia kama fai kala vai vude ya fai na tu mo so fu le stangata na pa wala mea a ki nga le uru penkolo moe mano lo o le singa me ngalo ya tanto ona tanto mano lo ko me ngalo le mano lo ai masi mo so me nga o le me nga mo ka ko le ma yo le lava le mano lo ya le ngante foi le vatala fan tu ai le malo shuludu a winan tu fa na ya onga ina ya so yo lo toi ya ile amatolia la tu suenga ile dama sina fo le level 1 2 and 3 o le NCEA e be se foi suenga o le fa unga o le tau sanga la to ile a onga male fo ya onga fa ma tu antu mo bantu uma a fa tele isi le fia o le so anta yao o le aso e malo lo ai fa na le fa le aso te ai fa ya onga ile malo New Zealand ile le amana ia le male le talia o le la tu o lano si vanga na le tamitito na fa yantu yantu oi wa alu o le fale tu si po le library e fa ye mea onga
pauna le tamutiti whaatanga. Au ka mikiki foi lele ke i au whamai, si o wakua I lau whi au o koe sau. Au. O kamaranga, whawhire mu whamalo lo lele I ele what. Ia wai le roa ka kupo whi mea kala au whi kawha wale le aso antaya. Ai le matua I nofo le le whali. E whaile study. A wā I asu enga I olo luma nei. Ia a tonu o le tūlanga nai tauona si le fia mai lo foi e matua. Ia o le aso antaya o le mano loa ia onga uma a mata mai lava. Ia onga tūlanga mua tūlanga lua. Ia po kolisi foi be ona au tauina ia lomu tamwhanau. A tonu ele a whaina ia onga amata. Le vaenga le kasianga I le lima tausanga. Ia e o naka koukai au pe o le ia. Ia e o whana au nei whaia onga ia le tau e tatau ona si ti au la tututong. Ia e le itali mai ia le malo I tusai. Ma la tau whiutara inga pe ona wha ngā solo I le nei fo I vaitau o le tausanga. Oa mai ona whailo mai tātou telefou ia marisi fo tusinga. E lo tātou turu I Samoa. Ia leo whainga. O alo te maitai o le turu. Leo lea whapea leo na tau vai sa ili eise tausala o le tātou turu I Samoa. Ia mole sa ilia leo se la le leo le Pasifika. I le nafu I tausanga lua afe lua sifulmone ono. Lea la whamele tātou lipoti o lea e wa wha maunia. Ia le awa iatu lea o te maitai e toa se fulu malelua. Se fulu malelua lea whai o te maitai Samoa po o tausala Samoa. Lea o le a whai e le whainga whiliwhiringa o le Miss Samoa lua afe lua lima lua afe lua ono. Mai le nato se fulu malelua e toa wha e mai antunu o e mamau. Ia male toa valu. O te maitai po tausala mai lo tātou o turu I Samoa. Ea mai e yeile wha moe a matantu lea I le asunga fua ole vai e so fau. Ea le tātou wha moe leo le Miss Samoa. Lua le leiva yaso. O lea e wha ngā solo ai ia le Miss Samoa. I le wha peala o le a whai a fo I lele I kokongo le lua vai yaso ngā mawhai e male tauvanga I le whai. Unga le ai. Lua vai yaso vato a whai ale sa I linga o se tausala. Ia po le tātou mis foi lele whai e isi kūranga uma I le aso valu leo novema lua afe lua lima. Tumana tua I le tausangana seima vai antuneng. O le asawa pe leo na whai ai ia nisi o la ei foi o tausala. I le o ngā tutonu o le vai aso, pe umala vo le aso lulu le sa whai ai. I le nā tausanga wa tuana i atu. Ai whato a whai ai ia le tauvanga toa I le aso toa nai. Ia ele mai loala iai po le ale tūlanga o le aiai. Ia le nei fo I tausanga po o le mea e whaile o ngā tono le vei asfou. Ia pe taati atu I lona whaai unga po le alava. Pau le mea leo mautinoa. Se fulu luan tausala. Ia po tamaitai. O leo le asa ili ese tausala o Samoa. I le aso valu leo le masina o novema. Ia mai o le tawalunga fo I leo le vaiaso le te wila. Ia bitai. E leo mawhaiona whaatonu ina le tātou te wila o le nei tausanga ona o le tātou whainga pālo tā whaatope tope lea na whaia ia na wei sila fia mo tātou loa. O le tolu se fulu mana valu ai nei o tausanga talu ona amata mea ia le Miss Samoa I to tonu o le tātou tano. Ia o le tamaitai o lo tule mai I le taimine o le tamaitai ia tau whai le matangi li tara Jeremia Allen. Ia o ia nao le lale leio Samoa ma o ia fui o le tausala o le Pasifika lua afe lua wha, lua afe lua lima. Ia o le tūlanga nai pe o na iai Samoa I le nawa I so fau ia atonu o se aso le reiva iaso po lo da whai unga o le whapele o na whaimalanga tuai sui e to whama I e turu e mamau ia ato haima tomitai I to valu I to tonu o le tātou turu. O le so le wha awawina I taulabanga o le whontanga a le pāle mene o Samoa mai te wantu o loo whaanga solo ia la unga wha tau pou. Suia whai pule fau e pei ona wha to a ofi antu lei tutonu o le pāle mene o Samoa I lana paea inga lona se fulu malevanu. Ia o le iele wha mai moe o la stofi o le vai sfau a so tolu se fulu o le masina o ke topa. O le oi ile wha mai moe tauna o antu le vai sfau ua mai ana whaitaunga le whaitaunga lona tolu. Ia mapasi alo ia I lo le talo le tupe. Ia mai le dei mai le masina leo novema.
mai le masina o November se ia ulia ia le o ngā tonu o le tausanga fau le foi to ta pena ile isi ata tu talo le tupe fa tau ia wala vai le tama ai ngam fuanga le malo o Samoa ia o ni sina vaenga ia ona e silfia le ni vaenga o le Aoauli ai o lo fa manu mai la vai ia winga o le tau e le tala fa no fa longo tuai se tasi o tangata whainga luenga wha awai teimi lea na whanolo na soifua i se mu sa wha pēlea o na tūlei mai i te tonu o ni usila nei ia i se isa ili antu le tātu li potina o na awina tuailea ai wha maise lea ngangole tua i a inga wō mai masani ia o na o lea fo i wha lawlawe mātu ia e pe o na whano i le nei a le soifua o le nei alo Samoa wha tala wha tuailea ia Rachel Sifa o lea e mafuta mai nai Glenn Innes i au kilani sai ia fa foi dei o vaenga feriti ave fatili e o au ko faiala o fale talavai ai to anga o ia fala au piniki ia manai fala au lanu moana foi se taimi ia pe a te atu le tau manu lule sa ia ia ma mo boli fa fkai boy vo nga wakinga inga ia o le ia woli le meka wa lunch ia o ngā mol fai me mali e to ai le moa ia e moia To
tau mō le aso. O le tusi I le e kalesia I Perikamo. Letter to the church in Perikamo. Faalinga lona mata upu e lua, a o lona fuai upu e se fulu male lua. Ia e tusi foi I le ea ngelu o le e kalesia I Perikamo. O mea nei ua fai mai ai, le pelu e faatau maai o nei tu, ua maa maai lava. O le tusi I le e kalesia I Perikamo. Letter to the church in Perikamo. O le e kalesia I Perikamo. O se ata o tangata faatua-tua, faaloto-loto lua. O tangata faatua-tua ola le mautonu. Ia po o tangata e faatua-tua faa-afa-afa. E ngā lulue ma faatua-tua I le atua. Tao fi mau I lona faatua-tua. A ua le fia Yesu. Ona ua tōsina I aoa onga sese a pala amo. Ua tōsina loto ma mafau-fau o Perikamo. E fia awai I aoa onga a pala amo. Ole a ailea I ainga fia e whaao ngā ina ai, tāu mafa sa osi ai tāu langa I tupua. O ia whaatasinga, ma ia whai ngā ai. E whai ai tu ina nau ole o langa. O mea leanga ale lalolangi. Whai mai le whautuanga malosia Yesu I le e kalesia I Perikamo. Perikamo. O lou muli I aoa o ngā pala amo. Ia vave nei ona e salamo. Ia vave nei ona e mataala. Ia vave nei ona e fetu utuna. Ma toe foi I le fina ngalo o le atua. Whai mai Yesu I lana tusi. Perikamo. A e salamo. O te foa I atu I a te oe. Le mānai lilo. O le tāu mafa. O le mālo o le atua. O te foa I atu fo I a te oe le maa sina. Ua tu sia ai lo ingoa. Mo le mālo o le atua. Samoa. Tele e kalesia ma tangata whaatua-tua. O loo ola le mautonu. O loo ola whaaloto-loto lua. E whaatua-tua, whaafa-afa e pei o Perikamo. E whai nei le tautua ma le alofa I le e kalesia. A o tae au. E fasioti ma faaleanga I le isi o uso a tangata. Samoa. Tao fi mau I le atua. Ono sai I le atua. Ua tele a oa onga fou matau faasese I nei aso. O le lotu le nei. E te sao ai I le mālo o le atua. A o le feau I a Perikamo. A e uu mau I lou whaatua-tuanga I le atua soifua. A e ola I le olanga ua whaailoa mai e Yesu. I lou ono sai, o lou whaamaoni, ma lou whaatua-tua e le aise tua oi. O lona winga, whai mai Yesu, na te foa ina I a te oe, le mānai lilo. E foa I atu fo I a te oe, le maa sina,
ua tūsia ai lo ingoa, mō le mālo o le atua. Samoa, alu nei ma le mautinoa, ua nā o le suafa o Yesu, ua nā o le atua, a e uu mauina, i lou ono sai ma lou faa maon, ona e maua lea, o le mana lilo, o le mea ailea, o le mālo o le atua. Ma le maa sina sina, ua tūsia ai, lou suafa, tātou te tālo. Lea tū ai, a oa o maia i mātou, ia mātou tausia, poloa inga, i le suafa o le atua, oa o ngā Yesu, ai so ia, mātou te wha loto loto lua. Tātou malau fio i lene iaso, e manu ia ai a mātou fe au mga luenga, lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene.
In this update, fire and emergencies bracing for more blazes, even with fire bans kicking in from midday. Almost a dozen crews and 2 helicopters are working on multiple fires north of Kaikoura, and 4 are burning in southern Hawke's Bay. Outdoor fire and fireworks bans have been set for Marlborough, Canterbury, South Canterbury, Hawke's Bay and Wellington. Incident controller Dave Key says strong winds are demanding massive resources, including large ground crews. Obviously once we get notification of a fire, we want to get there early and do what we can. Our priority is always protect life and then property second. Met Service are urging people to limit transport and to try to stay home tomorrow as turbulent winds are set to lash the country. Extreme wind for Christchurch and the Canterbury High Country and Plains are for gusts topping 150 kilometres an hour. A red wind warning covers Wellington and Wairarapa from 8 a.m. tomorrow, where gale force northwesterlies could reach 140 k's an hour. Met Service meteorologist Lewis Ferris says conditions could pose possible threats to life. Strongly recommending that people do stay home if possible tomorrow. We want to limit as much travel, as much risk as we can. And the incoming weather is making unions adjust plans for the mass strike of about 100,000 teachers, nurses, health workers and public servants. The Association of Salaried Medical Specialists say rallies in Wellington and Christchurch are cancelled, but they'll go ahead in Hamilton and Auckland. A spokesperson says they're exploring an indoor event in Dunedin. Concerned government plans to change climate reporting rules will be a backward step. It's proposing to lift the threshold for mandatory reporting by listed companies to those worth $1 billion, up from $60 million. Mindful Money co-CEO Barry Coates says reporting is a key part of managing climate risk. That can be the physical impact of climate, can be the changes as companies shift towards renewable energy. It might be a reputational risk. That's news. In sport, the Crusaders are believed to have signed one of New Zealand's most exciting and versatile talents. It's understood the defending Super Rugby champs have lured Ollie Mathis from Waikato, where the New Zealand Sevens rep has been adept at flanker and on the wing. English Premier League clubs Arsenal, Manchester City and Newcastle have all won their latest Champions League football matches. Gunners manager Mikel Arteta was pleased to put 4 goals past Atletico Madrid following a scoreless first half. We generated 2 or 3 big chances. We had to stay patient, but at the same time increase a little bit certain areas to damage them more. A netball defender Paris Mason has replaced shooter Amelia Walmsley in the Silver Ferns for tonight's second Constellation Cup test against Australia. That's sport. Malo soifua, olisi Fofogamua Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Love for my time.
Tafia fa'alomo iso leo ua vetala ole malo ua lea ise manu eto eolo fale fitu e fale alili male bata Fape amalea tu safata A e fia fata umo ala foa ne sau afa Ai so I ala vale fetu I ala E aunga foi whanga Tama e masa ni le tupulanga Fa amane e ne Au ale mino I tele Ai te huleta alo, malelo to maulalo, oli oli mali e, awale pisa o, pato aviviri, ole toa inga ua malo, tupumata mali ia Samoa, le paima le mamalu. Mai mua malalele yo Samoa wasiwa siwa le tau pau masiana ata mate unga wa feila ila waka waka ia lota somana ia e uanga tole lale masina ua uso mai lunga unga Taine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau pole la lele yo Samoa wa matala sile mai mua e ua matale la le masina ua so mai lunga unga sulu mi ai Samiula Tamama taine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma Le tau pole la lele yo Samoa Wa matala sile mai mua Fa'amane ni Aoale mino I tele Ai te uleta Malelo to maulalo Oli oli mali e Aoale pisa o Pato avivini Ole tua ina ua malo Taulia se tufanga so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo ngai to a fia malie isi o uitulani ua e masani ile aini usami
sia fo ila ulu se va ia mato ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua matusia la ufa asolo ele fai so ulu to ai aloita ile fa alomo awewe dali soria ete fa alono olo ua lufale na dia ua elo tasilu atolu fale alofa aeliva ila utautama uala vea iyo umama mau utotonga sau iyo tau ta eva eva le iyo peta tenu nofo ile malie o si o loto awele I eto ema salo fuma pe ete tali tonu pe ata so la I maunga pe ete tali tonu pe ata so la I maunga Nisi o whawhiwhianga so I whewhiloi le rewhaingo la Aoauli le radio Samoa tasi liba I watolu a moira was fulfitu bala a whamirute o te ainea le tu la e tasi. Ai le rewhaingo la Aoauli, whiwhia ia le tātou program fo. O leo whatasi mai stasi o tātou malo whaalolongia. O ia fo I o le officer sili. O le tātou whaalapotonga o le Samoa International Cricket Association. Ia wa talafantu lau fionga sa la stela siale vaya tangitau. Ia malo le soifua ma le langi mafa. Te tele mo le whaabroi no le taimi. Le ni vaenga o le aso tātou te whaaso. Ai malo le soifua ma le langi mama. Ia langi soifua I lau whitalainga Fofogamua. Whātalo whātafo I le whaafunga anga Samoa I le neitu lao le Aouli. Malo. Ya, malo le soifua maruia ma le langi ma amuia la wofionga ewa e tofo I se of palolo ina. Yo le atal whatatali po I nisi e alofa mai mai se palolo. Po umalawa I taimi nei to ina sa telewed palolo ia taimi nei wa wala au mai te fi whaatau se palolo. E se fure whainga o mā ke kia waenga ngā ua mau tuale a inga ua mo mai rumar se ilen, ya. Ya, ole tūlanga leo e tatad fōu nei vai taimi. Wa apia nā fōu ia. Mai le fōu se tio, tōng sā fōu se fōu. Yo, mali lava. Ya, malo fa taimo le tātou whilo inga le rivaenga o le Aoauli. E mo I lātou e leo sila fia lau whionga sala. La se umi taluna e pale mai le tofinga o le ofisili leo le tātou whala popotonga. Ia wai pēra mai tau atu I tau sanga ua mawai. Pe uma sa whainga o le tau whala popotonga o le Samoa English Cricket Association whamalumone. Ua leo sa wali sfulu tau sanga talura vea ma whaolurunga o le kirikiti whaawau malo Samoa. O te manatuaina na o amata ia uni le lua fisful tolu. Ia masa whaingoina fo I le kirikiti nei pe fo una masani ai le tātou atu o le kirikiti pālangi. Ia le Samoa English Cricket Association sa ia nawai taimi ia pe tai ua toe sila fo I le komiti whaafoi. E pehe ei se le colonize for I ring for le upule English. Lena le toe rebrand for I pe toe sui le ngoi le Samoa International Cricket Association.
E la o iai le whaasamoina o le kirikiti whaawā māloa Samoa. Ma lo fa tai. O le ala tau sanga le na sui ai le ingoa le mai le kirikiti pālangi a nga i le Samoa International Cricket Association. O le vaitaimi o lua fesulu lua. Nga i wau se sau wa patua umana na toe sui e isu inga le whaawai o le constitution fo ia le kirikiti whaawā māloa. Se sau lau sui le ingoa. Ia a ua talwhia ngai fo. Talwhia nga fo i lau titilo i le alu fo ia nga i luma le tatou la nga i luma i suinga fo i lalangi le wa iai. A wau te ilua lava ia. O tatou fo i o la tunu ue whinau fo. Mai su malo fo. Ia mai tau te mana na o a tatou ia whapenao na tatou i se tūlanga tutusa. Ia mai si atunu umo le lalulangi. I lau tonu antu ma le pale mai e le tofinga leo le ofisili o le asosi. O ani whaafita aulia o ani tu le leisa e mai tauina mai le rawai taua o te iloa ana e le fie le garueng. E malo tofinga. Ua le vana e wha muruma i savali isi. E se le telo lui tau. Mai e o artaimi ne o le ai whea kai ia malu i tau. Ao nā whea taimi. Ia o le mea mamua. Ia matuale ai aste se leni. Ei se tupe. Se le o mato ai tā lafu sa iai. Le ngasa i le ai tā lafu le overdraft o le bank. Ia ai il whalatupe. Ia o te leo ai tā lafu i isi company. Ia ma telefoni le telecom Samoa le sai na vai tā. Mari. Le ola se internet, le se internet le ia se o kipi fo le telefoni. Ia sa ola i Digicel dongles, you know, i na vai tai me sai lus futa lai e mai fa ngal vai aso. Ia o le si tu fo ile na sa va ia fo ia wai le se officer sa ia sa lisi solo ai i malata alum farsa alo sa ia na vai sau. Ia o ka fo i se outstanding on mato lisi sa ia. Tatum fai me ia. Ia o ai ala fu mana sa whainga tā la vauna. Ia o nā tūla ere se tūlanga hoi le whainga tā na whaatino ia po kalame ale asosio nei uti whaasoa. Ia ai sa tamu whai e o le whainga pa angala lea malakirikiti ale laulangi ia me se fo o company. Ina ia mai lato whaatutuanga le atong tongi i tā lafo la tamu whaina. Masa iti se le ni atong tongi i tā lafo. Ia ai awane i whaangataina ma whaamutaina le matu le uti fo le mai le bank. E o lai e taimi ma le taimi se i tau wheo lolo se tu pe ale so si pe o lui tau na sa iai. Ia mai se koi o le tūlanga i tasu whai a onga. Le ini whai a le ni coaches fo i e mawhai o na oina i a alum whanau fo i ala sunu. E si ana tūlanga sa tilo ta itai e iai. Ia. O le tūlanga le ia na o sau o le tina ngā lu i tau. Ai e se le tau mawhai sa whai a po kalami. Sa tau mawhai an whai po kalami. Tau ala o i po kalami. La o tau mawhai na o i tatonu a onga. Ia o le tau pati mai fo i o nuu mawhioanga i le saalonga. Le si po kalami ma nei a sa e na vai tau. Sa i le po kalami le e whakasa. Ia. Sa whai le lato e lato aso ta alonga na e vai aso atua e o mai e au tala vau e whai lata misanga. Ia. Ia ai o te nā lolo ale mato po kalami na ia te uwhai mai o laua o tala noto i na o le lao e whai le awheleki. Ia kaso ia wale le. Ia o le ala o vai o le se awheleki le ai a manta alonga. A tupulanga talavou sa ia le kalesia lea e whakasa. Ia ai ele ngata ia le o mea le fo ele o mato wa ai e mato taumisanga i e whai. Ia. E a mawea ia fo ilea ia aua au talavou ma e kalesia. Wale ngata la le e whakasa. Aua mato e tatala atua i tua i le toa te leo e kalesia fo i wafia aua i mai. Ia o se o tūle leina na o wa ai e le i whapea na mutsa i nā pe na whaapea na vea ma barrier fo ilea e ta hauwhi e le tau mawhai fo i ala whainga luenga e una ia ta alonga ia me se fo i
o le komiti whaafoi na vai sa. Ia o le wasa usawa ia o le wasa so lunga whaalanga mai ali kirikiti ala laulani. Ia peho na isi la fia. Ia o lea na qualify sa so le na ofi la au ta mai sa ila o sui sa sanga i le ipo laulani. Maali Le sa sia. Ia. Ia. Maali e fo ia wa na pulu ai na pulu ta so ma New Zealand. Ia. Ma Malaysia. Ia ma Scotland. Ia o ala na utilitilo ai fo ia uia. I le vala o le te le gap Ia. Ai le tūlanga tau atina ina o ta'alonga I lunga le level le high performance. Mana tunu. Maali. Ia ai o le sona le lei. Tato te tahapena iai o te loa o tātou e le tai o nei tato resources pe a vaenga lea. E wā ana le ofo I le ipo lalang. E le tafu titi mana na ato hui le ana gear back. Ia. O a mako a mato hoi I ta'alonga hoi I tamisanga alalang. Ia, kasi ale ato ave ia pake o pake ngai ka mai ale au se vananga ia se niti nei tama alo fana mai no foi New Zealand ma Australia piki mai sono na ia sa wala titi na ia malana na ato ia lana patse ia lana pulo ia na anga pads anga Ia. Ia tato ne tasia le aso ai pelelei uma e so ia mea uma ia na vaso le share ai sa vaio ele tama volisi teile volisi tama salo e sa alo lisi ele yeah well for health reasons and for yeah wala ia ola wa fungia uma na ia le la mai le tau tuia tu pulo le so yeah, o te alofa ala au ia se fa na ule mo te atu ni. Yeah. Koinga it's se fia ile lato anganga vo ile lo ha ta so ia nei Samoa. It's a paso so. Ele ia fa fa pia mai. Yeah, me mai atu vainga la ali no tosia to atu. But yes, we're getting there. Peo ina ale na ia why not so fire so into be so as a sponsor if I to be no mai mea ina o atu fo I wala ngata sia o matu sato ia pe fo o la a nei sa no ina ole mau antu le sosoni mai le sosila kilikitia le larolangi e nga fatia le da sosoni le antina e nga ole ta longa le kilikiti ia wana le paulo le ta longa fu le tanto fio le international stage ia na le kilikiti fa kirikiti le pe ona la wilo ole ka ungor ko kirikiki ali la o vio ngala le kirikiti le fa va malo ia kirikiti fa va malo so ia wai le ai sa so kirikiti le kirikiti moa ia po ia ele se nga fa tau va fo ile awai o le po io o teine ma tamata alo fo I na amataina fo I le kirikiti fa malo na amataina au na mai ma le kirikiti le a tato kirikiti Samoa ia mai sa se fia fo I wai o mai o le la to te baure tu langa pito sidina fa inga ta fo dia o le tau o ina o le ta awai se ata so pate fo ile o mia e pizza fa ia se pate o le kirikiti le fa malo ia o le si fo ile pe le fia fo igual ho mai wa o tulanga matua fo le masani le fa nga ina o pulo me o safety gear fo le wa o le polo le so malo ai sa fo ina fa nga ina ia me ta alo ma me to ninga ta sa na pui ia o le ta alo ngai tanga ta o pa le ta alo ngai e kava mai anu le uru e tau lalo I vai wa la kapia at mo etwa ia wala wala le polapia ma wala tuninga talonga uma talonga matuatanga sa e kava uma ia I tutino se vane lava le fafonga mai ale malule atu ina ia tam faina pui ai le tulanga sanga le mu ia male soifua malolo ina e maua le famanianga mai le kirikiti ale lalolangi ai
o te le mauti noa po o le pe whawhewhea le whainga o tupe ia mai a le FIFA I le soka ia ma le lakapi le World Rugby. Ia. O le whainga o le tupe ia ave I tuai le ave ia tunu e iwa sulvalo lalangi le lalo associate members a le kirkitia lalangi. Ia. E puni ia o le whainga o le performance review. Ia. Rea pe la te whainga luenga. E ai lato targets po ia. E te skoa na au sia I lea tau sanga ma lea tau sanga. O ina ko nai assessai. O ina ko lai loa I tupe mai. So it's performance based. O lono winga la ale au sia se target. Ia lono winga ele ke le fuila selingi e mau o le sao le. Sao le leila. Sao le leila. O ala toi ngā target o nai avatu I le tātou o sosi nai Samoa. Ina ia tātou au sia, ona tau whio lono atu leo sele. Ai, o leisi tu o lau visit. O Yesef Soswani mai le tātou malo, tau ala mai le mta ngā luenga o tā longa, a o ngā manga du Soswani le tau tā longa. O target ia pena tā talano ina. E launga ta sia, mai atu no iwa suwa. Ia, e te tiro le ranki. Po whea le tau te saatia mai e tō awa tāma ma awa ari ma awa tamaitai. Ia o le si e te tilo I le governance. I le poenga le pulenga le lei. Po o ato o soa uma ia whainga whaavai o policies. O ia e lima taita nai. So isi tu mata alunga yo me tau anti-doping, ethics, conflict of interest, mea malava I o mea tau, me se tu tau se lenio, isi tau finance policy, whawhia whaatino vena, code of conduct, mea umana pio na isi fia. Ia, o lesi ala, ia wai pe, a mai nela, ia, pe 10% lea, es fulu lua leia ia pillars lea assessai po vaenga ia assessai a malas fulu lua na it's on le waiting it's on se lau percent ama pela e fo ai valus 2% right next to le valus 2% na sa tia mai le tupe it's on se loto se mawaina lista sang pa penal fai so salai e sa mala e tiro mai ai se atu Lau te lo lea o yo Samoa leo tūwhia. Mo ia ere. So it's very, I like it. Mo ia lau Samoa. Leanga o te whiawhia e pia luki sawa I fo ita itsa. And I like being transparent and accountable. Upu wai fo ile. Se whiawhia I fo ia e se whia nau fo i ta se le mana fo i e wa ai mai o Samoa e lalo e le iwa suwalu. So yes, my nala, we work really hard. For ile mauti loa foi. Tauna tato whaian mea, tauna tato whaian mea. Ole luas 4% Fofogamua. Luas 4% ole highest rating. Ole non-ICC income. Ole tupe. Usa ka kaunga I ese ko kupe fo ile e tau te oa oto e sa ili pe ni sponsors. Ia o ila naide. I le pila nale po le si tākena. Ia, e te tauna na maua mai pēwhia. Ia, o e sila whia nei Samoa. Mātua whainga tā na su ia sponsors. Māri ero. Whainga tā ia, wai te loa ia o le laka pia. Tā lunga ia wa leva. Leva. Te ana whailau tāla fo i si taimi nana, te whailau interview sa whai. Na o ngā mea ui o ta alonga ia nei tono a onga. O le neti polo, o le lakapi, o le soka, o le voli. A feleti, voli. Le ia maski ki a lea wa apea I kongoa onga na tātou ai ki ki Samoa lea. Le ai ei o whai tua inu uma, ta aloi fo ingi along whanau lea fia. Ia, ole tamalanga tatenga lue malosia ia I titilo mai ui o lai pe o me fa lai le ele fa pe na ole tutau cash por tutau tupe le so le fai in kind
value in kind ioi a pe sala tua pai sanga la e fo mai se pe fa ia uma ia fa ilonga fo io ipuma ia o me se na se ia mai se tu se fa mauni ai e fia le tu pe a fa e na lu i ipu ia le fo mai Samana alu mai ai tonu i le 2% lea. Ia ole o tūlanga na. Ai se so soni mai le tātou malo. Namba ua se tau so soni mai le tātou malo tūlanga tau sele. Tai mene o le tausanga nei, ia o si le fia tūlanga le tātou malo. O le lei maua le tausanga o le lei pasi, ia ka ko kalo kupi. Le pasi, o le ala le ia ala stupi ai o mato campaigns ia le no nei tama wa o le taimo mole wa o i tatu au ali I lunga o le World Qualifier for the World Cup. Mari. Le sa su lato wa noa mo le I po lala. E lua ia lato tours fo ia po lato malanga a tapena pena I lato ai Singapore ma Malaysia. Ai le ioi o man. Ia. Ina ia o te whaata tua e lata so se la wafe tupe na whaalu tua si e lua. Wow. Ia o le tele o nā tupe. Ia o tele o sipo kalambi sale mawhaina sa mato titilo e awal whaia. Ai whaamua le o tau mawhaina fitu na ia prioritize. Mali sa salo la ia alofa mani malo e. Ia o la e. Na whaia tu nei mato vaenga mato pāna on sai. So isi tia mo se tupe na kawa tu le o to. Ai mai tato malo na ulele I pāsia le paketi. Ai tausanga ua mawae ma sani o na maua se fsosani ale whala apu tonga pele. Tu sala a whaapea o pela o ta aloga ia le na whai o maa. Ia. Ia. Oi ile mai le malo le. Ia fsosani tausanga uma ile taua ia sosima ma ta alonga I le tausanga. E maua ai le tele. Peo le whatasa inga I sasanga mawai, sorry. Pe ale maua sfuru afe, lusuli mafe, Samoa Ia ole malo le na umatu nei. O na la na feololo mai se tupe. O na bo wa ai poi. O feololo se tupe wa abe. O tu umai mo ta alonga. E na sa feololo se tupe. Ia le ala se fa atali atu la ile malo fo nei wa o te lo ala vai ala fionga I le li pale mia o tanga sai fia ta alonga. Ia te lo fo la te le mai fo ia se sosoani I alonga whanau ta alo Samoa. Ia, le whata tali atu ia. Malo. O le nei ta ua le qualify e o le Aoauli. O le ase ta ua sa la o le whaavro ina to taimi o ilantou whi ua ilonga I le ta longa wa antu alpa I suafa le sunga ia lu teu. Ia marisi fo alo le tātou turu ua ilonga I le ta longa. Ai me se fo I lantou o le fo le ta longa fo I le tu antu le lantou tau au ia pe si ane o lantou au fape ma tau te fia tau ave ina le tanga vai o Samo o le se fina ngalo le so si le tulang fia tele le so si I le tau pati mai fo I o along whanau le ngata o New Zealand a o Australia mo le sila fia Fofogamua sa whangata lava o le tūlanga fo I lea o le atina ina o tālonga I tono Samoa. Mari. Ia, mai se le Aoauli, e to ai le au tumai tā, o le Aoauli, o le na fo I vai tāu sa iai le tilo fo I ale komiti, paafoi. Pei fo I lea sa li lifa le lato tilo I alon whanau mai fafo. Mari. O na whai mai e le lava e mai le o I alon whanau I nei. Me se le tuali I le tūlanga e tasau ona ta alo I moni au whaawang malo. Ia, o le mea lana tupu, ma oa tupu. O le fia tamaiti I nei. Mari ilo. Ona, na ole koleni. Ai o na whiwhi au. Ia o whiwhi mai ima o lalang. Ia oi fo I se ale fia. O se ale fia. Ia ona wa fiwala to sa fa ma popo ma to se. Wa le fia o ma. O me si de o ia o to se le wo fo ia va no fa vai taimi. Ia ngai pafo. Yo isi fo fai a inga ia ma o
ua sui fo ia la Leo so lang. fo fili pai unga mole mole alu mo la so fo o lang ia mal me la watu o to si lo tu le pulenga male komiti wai nei o te le fale tonu Aoauli ia ona fai le to si lo fo la le fenga fa vai fo le fili ia na fa pelo la ia le priority le filfilinga o tamaiti nei, matei ti nei. Mari. Ai pea wale maua seisi po whateta inga po le wicket keeper po le rifo le tu mai tu olo po tamaiti. A fa pea siri atu seisi oi fafo. Ilona whatinonga o lea position po le tu langa lea. Ia ona aberole ia i o le avanoa pe a whai ua le ai seisi nei e ala ngā sasawa. I lea lana i le whiwhiringa o le au le na o i Oman. Mai na o i le peifau na o ta ua na o i lasu tapenanga na o i Singapore. E to alono ia, e to ono alo whanau mai nei. Ali, na o i le au lea. Ia e pita i uma mai le lasu tapenanga na. Ia o mai le ia to i ti latu pulenga ma na o fo i vaenga le na o. Ia, wale talwhia ngai mo lato. Pei wa te i fo i le watu fo i e se fo tu langa wa ia i ta longa e ne vai ta. Ia na to tasia le alo Samoa na alu. Mai nei, sorry, na to tasia na whiwhiri atu i nei Samoa. Ia a ole au uma o Australia ma New Zealand. O le swifia na lava ia mato. Ia o le peo na e ta ua le sunga ia le au pipele ia Lucero le Ross Taylor. Mari. Ina wo mai fo i lona ia fo i o langa ta alo i le aua kirikite New Zealand. So i fo tau tua e io e ta alo i mo tātou. Ia, nasa bispitanga fo i nā. Awai, pe fo na i sila fia, ma sila tu fo i tamalaka pi fo i ia ma tamalaka pi liki. Ia wai ei fo i tupanga wa levana lato fo i natu langa o tue fia tautua mata alo mo Samoa. Ia, o mea whanā lena ia Lutero fia lawa i na ua whapia nao na. Ia whiwhiria fo i Samoa i tue ta alo i na ua uma mai luna o langa sa alo mai New Zealand. Nele. La se lango no le tato sosi le tulanga pe ona sa la asie le alo leo Samoa Darius Vaisa. Ole matua fo i o Darius o le li ilea o le sāfune no tina. Ai whalatanga loa sāfune. Ia. Ia, o tamai tae o no whapea, ai pe second generation tina, ele ai o na lato e nei Samoa si a fo i tamai tae fo i lea le nalo na alo i Darius. Ia. Ia, e no whala ma le i Sri Lanka. Ia, o fia fo ia ina o Samoa Darius, wan tamato whaalonga tua ia le ngoa lea, ia masa tang whai fo ia i pe mau mai sona wanoa. Ia, o Darius o lea wai tonu o le disi fo i lea o ali ia ICD i le ova e tasi. Mari. I wa o le maximum polo e te taina le ova e tasi, pe ha pe ta ma wono e tolu wono ai. Ia ta iono ba ia utana I polo na iono le ovaitas. Ia o Darius na mauna tolu wiva ai. Ia ma se di fo ese le nau e fie ta alo. O mai o le fo ia hau ia. Ese pe ia lo fole sa mo e te mauna fua I lo lau funga fia mai. Mari. A pena fo I ese le o lana amiu. Ele me tisi fo le pe mitsa vale pe. Ia, pe viki vale fo. Le ia e file muas. Skama a fai ase fo ia ele me fai ia le no yesa sa yesa o lo manata fo ia ne finga tawa. Pe o mai pe tau dictate mai lato terms hapia mai o mea le. Ia ai fai no fia se o whana.
Ma lo va tai sala atonu wala mla fai ui ala tantu filo inga mala tantu fa so le vai ngole Aoauli. Ale au te mai tawatu. O le ye le tala fu ile le o le si tau ngā wenga mala so so ni fo le tantu o so si kilkiti i Samoa. O le tulanga fu ile o le so so ni le tu pau tina ma te mai tai. Ya atonu ele o toi pomala e atonu o le vai te mi o le COVID. Le ana lockdown ai tantu. Ia pe wa kau lima ke foi le tu pa o li po le tu pa foi o tama. Fe ne sa no ai le tu la nga ma nga luenga so so ni foi o lo nga lu we manga pa ti ele tanto so. O le whaptai Fofogamua, o le ele mato po kalamena ta o le Healthy Nanas and Disabilities Cricket Program. O le Healthy Nanas o le mo tina mata mai ta i fo soi fo malolo ina. E whaapi wala i tina mata mai ta i o lono fofale. Ele o whaingaruenga lo. Me se ana i tina o lo vai e tamaiti. Ia ele whaingaruenga fo ino fono whaile whale ma. Whaia ia ta pena fo ia. Sa pena nga fo ia o tamatanga ma me whapena wā ia. Le a inga fo i. Ia. O le bata po kalamela lea. Ia e mautanga lue whaatasi e ma le ofisa o leo leo. Msanga luenga o leo leo. Msanga luenga o le soifua malolo ina. I whapena fo ia. Sanga luenga o fisa whatuanga. O na tere, sanga luenga tina matama i tai. So se le ana whai mai a matu. Kola mo matu ngā lue malo fisa whatuanga. A le taimi tonu a le alkobi tina matu wa ai ai. Le tere o sa wā ina o tina matama i tai. O na o tire e whaasoa. O te le fo i wa vāia ngā luenga. O le ni ngā luenga. Ia maulea la sa mato talanoa i loa le sanga luenga o patoa. Pia whaina atu whainia wa o ngā fo ile le tato ina o ka pisi o me whapena a. Ina ia mawhai e atina ia o na whaonga ia ilo na taimi ma awe whaatau. Ia pe whai e fo i fsaswani le whaina o tau mawhasanga le ainga. Ina ia awane i nei toi aru ese se len. E o whaila le vaenga i tina matama i tai le whainga o te whungala au, o le wali ina o ie, whainga o me tau lima whapena. Ina ia mawhai o tina ia o na ngalua ina ia mama o sana selen. Ia musasone i fo i tamao le a ingai i tūtau selen i nā vai tak. Ina ia whaiti te wa pe o le mato o le sini au tua o le mato pokalame le. Ina ia tau fia pe whaiti tia fo i sawa ina o tina matama i tak. Musasone lai le national priority le a saso malo. O le avol tau whai, longa le na tau manu malo i le dawai tau, lau whionga sala. Ia o le mato whai longa na mato maua i nei le maitono le tūlangi de nei. O ini atu no na tau tau wawhatasi a le na manu malo i le tāntou whala puputonga. Ia mato whai sato tūlangi e ia Vanuatu, e iei Fiji, ia ia Papua New Guinea. Ia foi malvaenga le o i Asia sai mal Pasifika. Foi ia ngala o Japani, o Indonesia, ia o South Korea, Filipina. E o tato tūlangi, e se fulu atu nua ia. Foi ma East Timor. O i le atu Kuki. O atu Rumawai. E leite tono o tato tūlangi. Ia mai o te loa e maua e ama e se fo tato por kalame lea i tina ma sama i tai olo o tua i numa na whanga ele mwhai una pe fo ile isolate sa la to e se fo ile le lalolangi la fo ia e la so i fua ila to ia ia mai pe mau te fia lava e include pe o le upu ale fia te le tato ia i tamai tangi o le inclusive Mari. O le awai whātas. Ia. Maua uma e tangata uma ia awanoa tutusa ia po awanoa tala whengai. Ia awale atina ino lato soifua a maloro ina po ia me se po i o latina ino lato aina. Le nek malo whātai. Na iei se tasi o vāenga le pe o na tūsi e le Samoa Observer. Ele tūlanga foi pe ona e tā waia se utua. E mwhi ona e sauno ele tūlanga sala. Whamon. O le awa wofia tu nei runga o le laulau a whonua
ala committee o pe sa o le International Women's Committee, International Cricket Council Women's Committee, po le committee lea tamaita'i o le kiukiti le lalolangi. Yeah. Sala noa ai le atina ina fo'i ma le si'itia o tūlanga o tamaita'i sono o ta'alonga nei. E le ngatala I tamaita'i ta'aalo. Ia a so tamaita'i o lo ilalo le whaamalu o le kiukiti le lalolangi, tūlanga whaawhaia onga, tūlanga le whaafoina o ta'alonga po se umpire, po ni umpires. Yeah. Tūlanga whaapulenga o au. Ia ma tūlanga I lunga o komiti whaafoe, mea whaapena. Leadership, Yeah. Ia, o le pea mea nai te saunoa mai ai. O lau sala le na whai lau tina ina ua wala au mai lau tina ai le tai au le nai whaamalo mai fo I tofinga. Ia, awa o le nei tofinga. E tolu mātou na mātou tau wā ai. Mai atu nuu ia iwa subalu lalangi. E atasi ale sui mai atu nuu nei. E te tau na sa whai rungo o le laulau a whono lea le kiukiti a lalangi. Ia o mai le na wauna na una ia o le tātou a e tūlangi. No, o le tātou tūlangi. Wai e whai mai ai a te au ia tātou tūlangi. Sa uni o e te haru palota lea. Ia e mantua. E nā tō spulu atunu. E whawhewhea na whai ia ai iwa spulu wa. E hawhi ai ma tātou. Ia, o le samaitai mai Europa Skotilani. Wai lima ia I tūlangi regions. Ia, o tātou. Si e sai mal Pasifika le e Samoa. O Europa le e Skotilani. Europa tō te le ho e tō sumon tupotunu o iai. Ia, o le atu Asia. O le atu Afrika. Ia, o Amerika, o le atu Amerika. Ia, lima tūlangi. Ia, si e sai mal Pasifika ma Europa. Ia, o nana whai e whiwhiringa. Ia, ma le first 10 ia Indonesia. O tōtolu mātou na. Ia, peko, pate ia una o umalpalota ai I meni mai ia le kiutia laulangi. Ta mai le whai umalpalota le wa. O umana whai. Ia. Wa langona ia le whamaulalo fo'i ma le. It was very humbling. And te whaakitai am sang whaamluina le atu ai. Taso ta maali langi I nei tō whinga. Ia, me se fo'i pamanianga. Ia. Ai la pena maua lo tina se tala I le po. Ai na wala au mai ia. O le maua mai. Fai maro nonga po. Fai situa te mina wala. Toi viri po mea le tai au. O le ala te tali atu no lo kisi. O na viri mai le tai au o tangi. Ia. Fai na wha mahalo. Ia. E tasi sila fia fo ia e taso mātu o lo tina ua wala suru ona tau sanga le lona salifua. E mālosi ia o le lo matua e se le mālosi al tatalo al whatutua. Peo e ala na manuia me o matau te whaia o tatalo o tato mātua wai tato whaiwai peo lo pa Samoa. O la tunu o i vai takua ia o whaiwai e manuia. E wha manatu mai fo'i tato tupuanga, tato wolanga ma tato whasino manga. O nai whawhautua mai lo matua alano mai ia. Tua nā mā oe. Tatalo, tua nā mā oe. You know, remember your humble beginnings. Tato wola mai se o langa maulalo ma le tango lima. Ia, ai me se o tato nā mā oe ia. O oe o le Samoa. E tato, you know, tato values. Te whaalo-alo. Ia, le loto maulalo. Ia, wala vai ia ono sai. Ia, pea o tala o mana lo matua wato e tutupu mai lo mawhau le tai au le na vidi mai. Ia o tangi mai o tangi e tupo. Ia ono koe atu oi lea. Mam, ia o le nei whae e mai whau neanga mai le ri ia. Pea o sau dedication na whai lo tina o mea ia mo oi. O se iai ma e pale ai. Era na ele tala na le sa ele tustusinga na ele Samoa observer ele
le tai au na be o le se sa mo atu ila fesili. Malo whautai. Ia, mai a mātou nei New Zealand, ma Australia, mātou o molalangi. Congratulations, malo le tau iwi malo le sa ili malo. Ia, malo fo I wai le whaingofi, a tau le iwa valo o antonu, wai filifili ma le tonu. Ia, longa winga ma kwa le ia lau campaign, ma lau talanoa fo I isi atonu o lalang. Ai a Fofogamua, ia, o au ia pe o le mea nai, o te langona ia le whamau lalo. A wai, ia pe ana, te le fifie ke campaign. Ma te dia le fifie, e wai pe o asa whairona me pe o le whaatō sina. E le inta tō fipe, e se songe tanga sa lau whaatau e lato pālota. Ia. Eio. Malo. Ai whawhitai e le li, le lato fōi a lolofa mai wai. O tele o vaenga ia mau te whetau I whono lalangi. Ma dia. Ia o ina lea e o te iloa lea tele na masani e. Ia o le lau fufonga fia la vā. Ia ma fōi lea. Ia ai walato mai tau ina fōi Samoa I ngalwenga le lei taimi e whai whon tanga. Ia wai peo. Nā vai tau fia vaenga lea taso tūlang. Ia. Tu o mai o te whai ale pepa taso. Ale tūlangi ne. I taimi e whai whon tanga lalang. Ia peo ina ana lea. E ta se la unga atua ia mata fia tua I fōi. Ia wā o Fofogamua te sila fia le tālonga ni. Nā ta maro loa la wā. E te whai ka oko na o ta maro tele o ta maro loa. E o e tu pāle ali. Ia ai peo lolo e lea ato se tō sepulu mātou ta mai ta. O lea e watu o sui o isi atunu. E alana tō te te o na waiai ma le au whai ngalwenga le. O le kiwikiti a lalangi vaenga tamaita. O tamai ia. Nā te fie atunu initia, atunu o Afrika. E pe ele ia vaenga le alapi. Ia. Ia fia not le fia. O le lantou wanga nuu ma lantou tūpanga e mua le tūpawari. Mua le tūpawari. O mea nā se mai tawina I whono le a kiwikiti a lalangi. Ia e o foi lá I tātou tūlang. Nā o tamai sa I lunga pūlenga. O ali I malapa. Ia mea foi lá nā pe o atu la e pe whaile lato whakengengi le whamai e tu I mai e sia o te whaile mato pepa pe a whape. Ia e whaftai le tu. E se le matausia le alofo le li. Ia awala umai e saunia le li. E tau se le iloa e. Tau se le iloa se tupune I mea. E a le uta pena e le. Tātou mo ia wha moe ma nei tūlanga fo iwa kutua fia. Malo. Ia, ave ielo leo whatau wa mole tu lenga ka whaatai le ngata mai le tātou dangane I le Radio Samoa e me se fo ia le tāpo inga mal. Ale pa ia ala silasi o le tātou. Turu le ngata I tono New Zealand pe fo ia turu ese I whafo mai o Samoa mole tu le wha malo le sa ili malo. Ia malo fo I le tautua. Ia wa o le tau I leo le ngalue punda wa. Ia ma le tele o ngā luenga I le o wa ia isis. Ia o le aluantu le I teimi o le pānota. Ia ala e tali mai. Ia antonu e sao I lau sao noa ngā lau fionga sala. Ia o le taui lea ma le whiringalo leo le ali. Ia mi se ia le tatalo I le auma le poa na iutua a fo. Ia wāra ia le whenga iei ma le tautua ino le tātua. Tunu wha umātua I leo se mātua wha mtalang. O mai e sau whiringalo ia I le tāpua I ngā Samoa. Ai o le a fo ia sau whiringalo. I mātua e ia lātua alo matama whandau o le ia tunu ui whafo o le le taalonga o le kirikiti ia wau teilo ia ilo tue mafu isi an tātou tāmnasanga a tonu e mauai ni awanoa o na ialo mawhanau o Samoa ia I whafo ia o le tau whio lolo fo I le tāmamoe atu I mo le tāmamoe mai o ia me se lama le tūlanga tau sosoani tau sele ia wale atina enga o le tātou whalapotonga I Samoa. Whaftai a Fofogamua. Ia o te mamoli whaftai te le whaafonga anga Samoa I una I tu e fia ke lope o lo whaafonga mai ai I maunga te tele se I maunga iti e o fo I whatawhaitau langa I fia lo whaafonga mai e mole atu whaaftai mo tāpua inga e me se whaoro tō te talo wa a e manuia e fo I whaiva o mātou fo I nei malo ma whanau ale tunu o lo whapenao na iei tono ni tālonga ia me se fo I tālonga o mai tono Samoa. Mādia. Se fo I le
whaafitai mātua. E le whapenao na tu mai o tau sau au e me se alam whanau o lo e teimi nei te tōna ta alonga. Ia ai o te tala atu fo i lewa noa e whapenao na au mai e alam whanau a whai wale maua se awa noa po ni awa noa e ta alo i mo awa New Zealand ma awa Australia. Ia ole e le awa tatu watu nuu. E ui e le tele ni tupe pe o New Zealand ma Australia. Ia ai e te lele a wanoa e mawhai o na maua inisi a wanoa i lumatu. Pe a whapea e eita tonu o aua le tata o atunu. Fofogamua mai mau pe ana whapea o le tele leo se leni au te waai e le whai mai e campaign le fisasoani mai e whafui I tatu campaign ni. A whapea nā mai o mai tutonu e mai tutonu o ta alonga e fisasoani e la sina ina ta alonga. O te tatalo atu ai I le mamalu o le tatalo atu no o a fio papa au I New Zealand, ma Australia, ma Amerika, po whea lava o ma Amerikasam. Ia, awa noa, I fose si vahenga o nā se leni. Ia, e a mai ati na e ai, ia, sa alunga tatalo atu no. Me a leo mātou, a o so se ta alunga, o te fia lava e una ia ta alunga a tatalo atu no. O le mo le toi foi nei a taimi fonga mo le amo mo fa foi o le ai o te lo le nai e au te ro le singa mai foi ale fionga ile le pandemia ya mo so ia lo fa anga foi salo le tu I fa foi ale malosi ia mo foi ia le lo se le foi ia fianga I manga senga se tino ia ai te fa tai mo le ala fa tai a le fa tai fa toi I la fsalainga fo'i le sample kalame. So, ia mai se fo'i o le pulenga fo'i ma le company ale radio Samoa radio o radio Samoa I sila I whaafetai tele ale fsota I mai whaafetai fo'i molo o avanoa. Ia mo warta whaatata noa ngai ni tu lao le aso. Malo fa saunoa malo fa. Tai ia tau ia Manu ia tele la singa o totoe a tonu o le ua manino le manto le vai le whaafonga ma le tampo I ngā Samoa ia a toi la folau se lenio le campaign di Samoa a we sao le sosi kilkiti whaavau malo alo tātou. Toro manu ia tele la singa o totoe o le nei ia so lulu la so le tupu la ufionga sa la ia e tātou tau puleo la I le alofo la tua la tātou toi whilo I sea so mua I lona alofa malonanga. Le nei manu ia tele la singa mga aluenga o lo totoe I le so. Tai tele lava Fofogamua manvia ne aso le lo fole li. Ia so I forma ia manvia. Le dawa mai mo ma fa funga le tanto todo o I le fionga I le office sili o le fa la potonga o le Samoa International Cricket Association po le asosi kilikiti le fa malo Samoa le sa fa go ina mo kilikiti fa Peritania ia le wasui nei lo na ngo I le Samoa International Cricket Association o le fionga ia Sala stella siale vaya tangitau ia epi ona yai I lona se fulurua tausang talua na vea ma ofisili o le tātou whaala potonga ia oni mantanti a le lei e pe ona usia ia e olo tau tua mai ele langolanga sua a matua ainga ia misele tātou tunu whapefoi ia ma e kālesia o le taimilonga la wantilo se antu ia tolu ma le awhawiru te ute ne li tulai lua ma le iwan kaunga I sau e kia loe piki le whana wa onga. Health worker strikes are planned for Thursday 23rd October. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vai aso, lua vai aso,
Petai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tāpena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. E whātalo whātu I lau whaafunga angole nei tū la o le Aoauli, alo maia o tātou telefone o mwhai ona tū whaatasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, o le amatanga le nei vai asona tu ina atua ia tātou reporti, o talafou I se mū na tūla I mai le tai au le asu sā, I whaitu o motu weka. O se mata upu na whaamawina ai e leo sa iai se alii, na maualo na tino I le mai ai o na tine iau le malaya. Ai o leo whaamaunia mai o lea alii o se tangata anu I Samoa. E suafa ia talavini saunoa, luasua fitu tau sanga le matua mai sa mata I sa vai. O talavini o se tangata whaingaluenga whaavai taimi, ma e tusae ma se whaatanoanga ma le tua atina o lea alii. Ia langa fuaina tau paolo whaasavalu ma le sui o le Radio Samoa. Na ia whaamatala ai o le lona tolu ai leo o taimi o malanga mai talavini I malanga o ngaluenga whaavai taimi au te roa nei. Ma ia whaailo ai lona whaanonoa tele I le o atu ai o tala ua whano le o lao siana tama. Mo le mauina le tutulo o le tina ma whaalia o na langona maafatia, le misi alofa I siana tama o talavini saunoa. Na whapena foi o na whaailo le tina o toi taliu uma atu I Samoa, le au malanga sa mai whaantasi ma talavini, ai nofo le alii, I le whale o whaamautu ai alato vaenga mō ngā luenga. Ai se whaatanoanga le awhionga le konisulo o Samoa I New Zealand nei, a fe mata parusalue whaapo le malu, I lungo le tātou po kalame o le malu o le tai au. Na ia whamanino ai, o talavini ele I whaimalanga whaatasi atu ma le lātou au malanga I Samoa, o na o mata upu tau le tulafono. E whaapea, o lo oloma se ona whaamsinonga, e vaenga o lo msalomi ai I le whaatoanga sa iai. O lea mu na alia I le tai au le asu sa, po le toi se 10 minute I le tūlai sfumartasi le tai au. Whaalia reporti le taimina tupu ai le whaalavlave na mai tawina le to'atele o sui o au nanga o tine mu mai motueka, kai teri, Tasman, Mapua, ma Nelson, na tali atu ma fisosoani atu I le mu. O lo tuina atu I le pule o maliu le tino o lea lo Samoa mo suenga whaapitoa, ma lo whaawau pea suenga leo I le mafua anga o le nei mu. O talavini saunoa o le lona lua lea I le whanaunga I toa fitu, whailo na ainga, ma toa whaa na iona alo. Walapata ia mai ne le ofiso o soifua maloloina, le mamalu lau tele I le teleo le avanoa ua pepesia I tua, le whaamai o le misela, ino o whaamaonia le awhiai o ni tangata se toa whaa I le neiva iaso, e au whiai ni tamaiti se toa lua. I whaamaumaunga tu sai ma reporti ma le liti o whaavamaloa New Zealand, mai I lātou ua whaamaonia nei le mamai o le toa lua e mai manua tū, toa tasi mai Nelson ma le isi mai au kilani. Whamanino e le tasi o fōmai, Dr. Sharon Syme o le Health New Zealand, o le toa tolo I lātou wa mamai e le I whaapena sota I atu I nisi sa whai malanga atu I fafo, o lono winga, e iali tau tonunga o lo I aitangata o lo lotu lo toi ma le toa tele, ua maua le mai, ma ele o iloa, wa afia I le misela. O lo whaasolo suenga I no whanga lo msalo mia o pepesi ai le whaamai, ma o le awha ai loa mai, e sui o le au sue, no whanga I se taimi o iluma, mo le sila fia e tangata. Ua whailo le tamai tai fōma I a Sharon, ona popo lenga I le mta upu, ma ua ia whautua ina malo si ai nei le mamalu lau tele, ina ia whae tete.
O le nei mai o le misela e vave lava ona pepesi tangata pe highly contagious. Ma a fai a fia ai se tasi, i ei lava noa e whetai ai pea lea tangata ma a fia ngai lona soifua maloloina i le telo taimi o lumanai, po le long-term health issues. Whamanatu fo i saim tangata ina ia mātala, ma ia mātai tuina a ungo le misela, e pe o le mawalunga o le fiva, o le tale, muo mata, tafe o le isu, ma e tā ua fo i le tā ua tele o le whai o tui pui, a wā na o le pau lava leo o le fofo e tali atuai ia fianga o le whamai. I wha maunga o lo maua lalo pele numero tangata ua whai tui pui o le misela, ma e tā ua e Sharon Syme, o loo iai le whaanaunanga i o atu le ivas fu 5% le toa telo tangata e whai tui pui, ina ia tā awhi ai le pepesi ma le sasau atu o le misela i le toa tele. Iniso tala e toa luani whaiva na nga i atu moso la whaiva e tau sa ili ni ula sami, ma le leilo o le awhetai ai mawhawhita Aouli. I ripoti mai le teo whawa malo a New Zealand na whamawina na wala awane sui o le vaenga o whaalavlave po le toe lua se fulu minute i le tu lai lua i le Aouli o le aso lua o le neiva yaso. Ina wale toe fo i ane i la ua nei i le pau matu. Ma o lea na whaatino ai loa se ngā luenga po se operation a le vaenga le Coast Guard Hawke's Bay e tau sa ilia malawea i mai ia whaiwhaiva. E tu sai ma ripoti po le se fulu minute te aile tu lai tolu na mawai le tasio tangata ma na au mai ma le saunga le mui uta mo hilo ilonga whafo mai. E ta ua le umi lava ai maua loa ma le isi o whaiwhaiva e whaapea e maua atu ua le iloa se mea. Ma sa tau mawhai sui o le Coast Guard ma ila tau na ngai whaatasi e whaatino ngai o inga le whaasau ino le soifu o le tangata panga ele i manuia. Ua whamaonia leo o le atu ina atu le tino maliu i le pule o maliu po le coroner mo ana suesuenga whaapitoa. Au whaatino pea suesuenga masa ililinga leo i tu mawaenga uma o le nei mata upu. Mai tala mulmuli, ua moli mawina le malolo si tele o matangi o whiangia i mai e peo na mau ai le tele o whaitu o le atu nuu lo whiangai ma a whianga o no sa vili malolosi. I kai kaura ua whamawina le alia e ai o mu i le tele o no whanga o no le malolo si tele o sa vili. Peo na maua e o atu le se lau onu se 10 kilomita le tu la le malolosi. O tau au e peo ni matangi te tele. Ta ua le whaatonu po le Assistant Fire Commander ia Ken Cooper e ono ni vaengo lo o matua i sasau ai le afi po Firefronts. Ua sasau atu le telo i tua ai o Kaikoura ma amata mai le pōna pō ma ua whaalanga i nai ma o tamalawa. Whamawina reporti ma le New Zealand Herald le whaatino ai o se whailoa inga le ofiso tine mu ma a inga o whaatama i o lato maota. Ma whaalia foilo lato o ngālu rue whaatasi ai ma le toa tele i tu e mata i tu ina le iai le saonga le mu. A o whitai ai pēr ma a whianga matangi malolosi ai maise le a mata whaalongo ina ai fo i o le vevela. O se itu o le a whae te tangata ai lava. Ua whautua ina malosi tangata anu o lea ai ina ia mātala a ia aua fo ina i whaia ni tāwhunai. Ina ia whae te tia lava tūlanga re tūlai mai ai o ni mū te tele. Whae te tenga mai le sao ai o le afi e a afi ai le tele o me tōtino ma maota. I le tau tinei ai o lea mu na sa sao e se fultasi le lei vaenga o tinei mu po fire crews na tali atu. Whaatasi ai ma le fisoswani ni vaalele helikopa se lua. Le tau sa ili fo o itu na amata mai ai le afi. Whamawina le iai pea o sui o vaenga o whaalavlave tutupu mai po Incident Management Team a wale ilo ina le lei o nei mata upu ma o lo tāpuni a pea mai le uia ai e tangata o lea no fuanga. O le toa tele o nai a inga wa whaata ma i o lanto whale wa watu nei le ofisa i no fuanga o apitanga po shelter ia takahana marae. Mo le te minei au whaatino ngā luenga le tine mu. Ai nisi reporti le lolo wa tele o le tau ua le ipotia mai ai nei le whaita wafe o a inga o motu sia le elitise e au fia le lua afe 5 sfuiva o a inga i Wairarapa Petusa ma le iwa se fulu i tu o Hawke's Bay ma Rotorua, lua se lau tolu se fulu i Central Hawke's Bay, ma nisi o vaenga i Tasman, Whakatane, ma Kalaisi Tete. Tā ua o loo tau mawhai pēsui au nanga o le malu si anga whaaletise, e toi whaola atu le vaenga tā ua i ainga uma. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaaftai whafunga mai tō whaasoi Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Go, go, go. How close can you go?
Whavivianga sui whewhiloi le rei vahengo la Aoauli na ua whamiru tau tea i le afo le lua pe toi lus fulono miru tau na tālea o le Julai tonu ia tonu ana ua ilunga le tele ia le tau tele fui o mantua ma avata vale po le dawa maua se vahengo la wala e saunga le mua paka le i lau ta vale ia ona e la tula i le malu fa malu fa malu ia nei fa na foi i le taimi tu ua ia o ngā ole nei a solulu le solo tupu ma lo le o sai ma lo le tau antai ia toi fa talava tu pa fe le tu ma tu mai le riva ngo le Aoauli i le tau tu ale radio Samoa tasilima i va tolu amo Beta Drive Doctors i le tau langa fa tau i mangele fa pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui le COVID is fluiva mo i lato is fluon tau sanga malunga atu fa pia ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald a manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sagale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Malole Casey Omega Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Ai olala Ua o mai lo ufa anu noa O ma fau fauna Tupu pe so una Vai lo utino tanu ai oi sunga Failing at a man Se ilonga o leo tina te mo fai Ai tu uia Saula va o se aso I moa e se tali o nai o umana Fitu Say it's at mine. Say all the same. Say it's all I know I'm mine. Who am I told the last soul upon your side? Who a little too high you're falling now. Tell se ma ai ta avale vali Wa ole loa Ina pe ai se a Ua whainga ta yo se fufuanga Oe lava o sia utai mane moni Na o fili ai le fa amaoni Malo utali tonu O laula basa eri Ai leva me ona umai lon keli Fetu o le lani sei sa umai Sei
Pese tā puni le rikwaingo le uli wale pese wa mai lo keli. Io le ia le umai o le keli a ngai sa mol pusa apa. Ia pole ia konga. Ia pole kanga pepa i pu mea ai fwele le whaipok. E mamoi marua sau mala e a tiae. Se tala wha no e pe o le tā ua i le a uli o le so. Ia tātou tala fauwa pena fwoi o na lipotia mai Samoa. Ia le mua i o se fale i le tu i mātū lea o motueka i le pitonu u lea o riwaka. O le na tā ua mai ele maliwa i ma umawaile soifu o stangata. Whainga aluenga wha vai taimi. Pe ona ma wantu tātou talafou i le Aoauli o le so. Se tasi o alo le tātou tunu o lena malanga mai. Wha tolu ai leo na malanga mai Samoa. I ngā luenga wha vai taimi to tonu o le neia tunu o New Zealand. Pe lao na tā ua mai ele fionga konsula o le tātou malo. O le watu e tali watu umala u whai ngā luenga. Wha vai taimi lea na sa wai ma le alo leo le tātou. Tunu pe tai ele i malanga antu o i Samoa le mafuanga. E le o mai loa e tātou i le taimi le reina paule tūlanga le whai e tuai se whamatalanga. Ona ole tangi loto o siona tua apo siona tina ina ua maua le tala whano noa ua whano le soifua o siana tama. E pe ona malanga mai nei e tunu ua fo i ele sa ili ngā maruia mō tātou a inga i Samoa. Ia mai whamisi antua i lenga ngō le tua. O whamatalanga i lunga le penga ta whailang. O lo o soisuina. E le pulenga o tinei mu. Ia ma le fsosani mua New Zealand. Le mafuanga na la iona na tupu maia le afile na mua le falele na whapeleo na tō whai. Le nei fo i alo le tātou. Tro, e o mai le temine iele i maua mai seisi whamatalanga. Po le ale tūlanga na iai po o se mu sa whapelea o na tupu fo i lele e peo se whalawalawe whafu sei. Ia po o se mu fo na mafua o na o sesi tūlanga le maano fia. Ia mai e whamaile whamtalanga i te leia tāwale tinei mu. Na whapeleo na malanga atua i nā i le no whanga lea sa mu ai le whale lea. Ia pitai, i na ua mai au na tinei le mu whato a mua muli ai le tino maliu i to tonu o lea whale. Ia mai sa whapeleo na amatalia mai ai suenga a malo le malo ia toa i fo i mai lantou e ngā lulue oni fui mu i to tonu o lea i tu o New Zealand. Ia mai o le teimi nei ia po lo whaantalia fo. Ia le teimi au nā tuailo na tino maliu. I le suenga lea ale fo mai pule i maliu. I tino maliu tutonu o New Zealand. Nei tālo sia. Tālo sia ele o seisi a mafuanga le maanofia. Ia po seisi fo i tangata na mafuaio na maliu le rei alo le tātou tano. Tālo sia o se tūlanga fo i lele o se whaalawalawe e le maanofia. Ai tālo si e le o seisi tūlanga e le tatawana tūlai mai i alo matama whāna o le turu. E pe ona malanga mai tonu o New Zealand nei tātou ngā luenga whāpui taimi. Ea, whaamaloa tuai le nei vaengo lea uli wau teilo. E to te lea le mabalu fo i o alo matama whāna o Samoa. O le tu vaa mai a le o New Zealand nei o Ausitalia i a tātou ngā luenga whāpui taimi. Te maratua i tausanga ua mawaena umalanga tua i laloi o i Timaru. Ia whatala whantua i a tautou umale ngā lue mai nai Timaru. O Timaru e te taunu wantula malewa lele nai Ashbrit i Claystit. O e malanga lola i ele e lua male a whaitula. I ele mamau. O le vale o Timaru ma le malewa lele nai Claystit. E mua mualana i tau atu i nai Ashbrit. Ai te le tau atu i Timaru. Ea, ele telefo i lea no fuanga. Ai ale aini o tau a inga iei o. O lona winga. O le matua mamau. E whai o le mamau. Ma au kilani. Ia po o Wellington. A o le mamau. Ma Samoa. Ai whawtai teknolosi whane. Iona po ua whawhaingo fia ia a wala o sota inga. Ma tautu mama inai. Ia le nofo valavalai. Ai misi lava i lanto o le malanga me ngā luenga whawaitai. A o loo tu i Samoa lantu a inga. O teito luamani a lantu whanau. Ia e whawhitai ai i le tūlanga i pione. Ia i teknolosi whanei o le pō. Le hei whawhaingo fia i an tātou so ta inga. Ia ma whaalele ai fo. Ia le tūlanga fo i lele
o le misia o ainga ma whana a o nofo vala i le tausa i linga o Samaruia ia mo tātu ainga lo whaamuri mai i Samoa. O le isi lava e ngai masa ni o na moli mauina. Ia o le tūranga fo i lele ua taunu mai. Ia ua esele la rolangi le ua eva ai ai. Ua le toi i se pā pui fo i lele whai aku se sia kio e kū le mea ngā. Ka kia le mea ngā. Aua e ke whaia le mea ngā. E whaasalangi oi o rungu. Ioi. E o ke ngiangi fo i oi le ko inga malolo makua. Ua le ise mea wapena. Aisa. Le anga fo i o le ua tāntu tu ua Samoa. A ua tāntu malanga mai ni e turup. Ai o teilo foi mau tino. O le whaia ka ko se minga i Samoa. E whaia tātou whiloa inga. Ia ma le ofisa leo pisinisi ala manuia malipa i Samoa. Ai le tu va mai le telo au malanga o lo balanga mai Samoa mo antunu e mau. A tonu o na foi e tofia tātou taitai. I to tonu o no fuanga o loo ngā lulu ai le tau tele mal o le mabanu ma le pa ia. O ala mata mawhana o Samoa. Ai a whai ala i tele usta ia tu la fono o lo o lima taitai nai le malu puipuia. Ia ma le saunga le mui tutono ia no fuanga. O lono winga, e ono a whaida o e mua i tutono o le nā company lua. A e solia lo matu la fono New Zealand. Ia o tele lo le ma le avanoa e ono a whai nai o i tu la fono. Ma loa avanoa le na e malanga mai e antunu e mamau. E oe, a ua le avea le matana o le whaitutoa. Malowa ai atu oka se ngi usila. Oka so ko kongi sa le masani ai o na e mau. Nga ke iana ia le wasu ye fua lo tangata. E oe, o le si vaenga. A whaie ngar kai kasi lua whangu e masa ngai kau mawhai Samoa. A ue e sau inge iwa e karangoa mai le lua pusa. E oe, lale me wa e whaie e fuara ngā mea. Nga e sau e hao inge i sau ing pusa. A o le ala, wa o le me soe. Feo lolo hui lan to o le moli bau mai. I le rivaengo le awa. O le ova o lo o nā polo wha suava. E le mawhaiau na e halu te whainga aluenga le aso soe. A whaila e le ini o waso malo, lo mani o waso ma. O le ala ikiki ai fwoi malo tongi. E le ngantailea. E wha i titi ai fwoi malo wawano e toi fwoi mai. I to tonu o New Zealand. E wha au au. Ia ngā luenga whaavai taimi ia ua e laki mai ai. Ia mailo tātu o tunu. O le winga o le whaamatalanga. A wale a vea le suinga o lau si o manga. A wale a vea le avano o tātu maua. Ma mea o le a kia ia i fua sui au si kaiti. Le ai. E o le kimingi. O le makua i whaapu kua lau se leni. Ioi. Whaapu kua se leni. Ngai maua le saimi. Ngai maua le e leni. Kau o sa i wa kau le ingi me a ngoi lalo i ngai le motu i sauti. Ioi. Ia, ma kua i wha mau pole le ia le mereka o le alaisa. Ia mare pāpā whalaua. Ioi. Alu ai ka kōre kamaranga. Na e wa aile iei a o le teime toi fo i e tuai Samoa. E te fo i atu wha tau lau ta avale. Te fo i atu whau le tau whale. A whai o lana le leia o wha mau mau. E rei ma se se whaku ia o i ke ngofo. Ai me se foi la compagnia sa tanto nga lue i nei. Po Australia fo. E fai mai al compagnia. Ko e mai ala ko mare. Ko e mai ala ko ba vai atu. Lai e uianga offside isi kai mi Australia. Ala e fai me mari e mango fongo foi ai Australia. O lo no winga. O lai e fe lolo asiang uska. E mo ia de ako ko se la pasi. Ala e usi uska. Inicio tangi. Ai mo le alo le tanto tru. Lea ua whanolo na soifua i lea file na peo na tula i mai nai mo tueka. Tua mwisi an tula nganga le tua i a inga woma e masani. E le ngata i tonu o Samoa. E wha pefo i lalangi a toa i male tau au malanga. E peo na sa tau malanga wha tasi mai na uto i malanga atu i Samoa. Tua mwisi an tula nganga o le tua. Tangata maua tutu. Oroi mata uale masu Tangia wefa upekani masusu Heituna ole toe vai
Fofogamua le punia lava ale rivainga o le Aoauli ma loa tua ia to ele to le pai le pele ma le ai gale ma to le rivainga le aso e foi ia ena faiva ainga e ma yo se fantula wano
Malai gale ma to mai na ya mala tone o a mai tau ya to fa ki mu ama to ma se lu ngala wala fai ma ni lo sa la nga ya to piki le fa na wa whātalo whātui lau whaafunga angole nei tū la o le Aoauli, alo maia o tātou telefone o mwhai ona tū whaatasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, o le amatanga le nei vai asona tu ina atua ia tātou reporti, o talafou i se mū na tūla i mai le tai au le asu sā, i whai tua motu weka. O se mata upu na whaamawina ai e leo leo sa iai se alii, na maualo na tino i le mai ai o na tine ia o le malaya. Ai o leo whaamaunia mai o lea alii o se tangata anu Samoa,
e suafa ia talavini saunoa, luasu fitu tausanga le matua mai sa mata i sa vai. O talavini o se tangata whaingaluenga whaavaitaimi, ma e tusae ma se whaatanoanga ma le tua atina o lea alii, ia langa fuaina tau paolo whaasavalu ma le sui o le Radio Samoa, na ia whaamatala ai o le lona tolu ai leo o taimi o malanga mai talavini i malanga o ngaluenga whaavaitaimi i Aotearoa nei. Ma ia whaailo ai lona whaanoa tele i le o atu ai o tala ua whano le o lao siana tama. Mo le mauina le tutulo o le tina ma whaalia o na langona maafatia, le misi alofa i siana tama o talavini saunoa. Na whapena foi o na whaailo le tina o toi taliu uma atu i Samoa, le au malanga sa mai whaantasi ma talavini, ai nofo le alii, i le whale o whamautu ai ala tau vaenga mō ngā luenga. Ai isa whaatanoanga le awhionga le konisula o Samoa i New Zealand nei, a whemata parusa lue whaapō le malu, i lungo le tātou po kalame o le malu o le tai au. Na ia whamanino ai, o talavini ele i whai malanga whaatasi atu ma le lātou au malanga i Samoa, o na o mata upu tau le tulafono. E whaapea, o lo oloma se ona whaamsinonga, e vaenga o lo msalomi ai i le whaatoanga sa iai. O lea mu na alia e i le tai au le aso sa, po le toi se 10 minute i le tūlai sifurmatasi le tai au. Whaalia ripoti le taimina tupu ai le whaalavelave na mai tawina le toa tele o sui o au nanga o tine mu mai motueka, kai teri, Tasman, Mapua, ma Nelson, na tali atu ma fisosoani atu i le mu. O lo tuina atu i le pule o maliu le tino o lea lo Samoa mo suenga whaapitoa, ma lo whaawau pea suenga leo i le mafuaanga o le nei mu. O talavini saunoa o le lona lua lea i le whanaunga i toa fitu, whailo na ainga, ma e toa whaa na iona alo. Walapata ia mai ne le ofisa o soifua maloloina, le mamalu lau tele i le teleo le avanoa ua pepesi ai i tua, le whaamai o le misela, ina ua whaamaonia le aawhiai o ni tangata se toa whaa i le neiva iaso, e aawhiai ni tamaiti se toa lua. I whaamaumaunga tu sai ma ripoti ma le liti o whaavamaloa New Zealand, mai i lātou ua whaamaonia nei le mamai o le toa lua e mai manua tū, toa tasi mai Nelson ma le isi mai Aukilani. Whamanino e le tasi o fōmai, Dr. Sharon Syme o le Health New Zealand, o le toa tolo i lātou wa mamai e le i whaapena sota i atu i nisi sa whai malanga atu i whafo, o lo nawinga, e iali tautonunga o lo i aitangata o lo lotu lotoi ma le toa tele, ua maua le mai, ma ele o iloa, ua aafia i le misela. O lo whaasolo suenga i no whanga lo msalo mio o pepesi ai le whaamai, ma o le awha iloa mai e sui o le auso sue, no whanga i se taimi o iluma mo le sila fia e tangata. Ua whailo le tamai tai fōmai a Sharon, ona popo lenga i le mta upu, ma ua ia whautua ina malo sia i nei le mamalu lau tele ina ia whae tete. O le nei mai o le misela e vave lava ona pepesi tangata pe highly contagious. Ma a whai a fia i se tasi, i ei lava noa e whetai i pea lea tangata ma a fia ngai lona soifua maloloina i le telo taimi o ilumanai, po le long-term health issues. Whamanatu fo i Syme tangata ina ia mātala, ma ia māta i tuina aung o le misela, e pe o le mawalung o le fiva, o le tale, mumu o mata, tafe o le isu, ma e ta ua fo i le ta ua tele o le whai o tui pui pui, a wā na o le pau lava leo o le fofo e tali atuai ia fianga o le whamai. I whamaumaunga o lo o mawalalo pele numero tangata ua whai tui pui pui o le misela, ma e ta ua e Sharon Syme, o loo iai le whaanaunanga i o atu le iwa 5% le toa telo tangata e whaia tui pui pui, ina ia ta awhia i le pepesi ma le sasau atu o le misela i le toa tele. Iniso tala e toa luani whaiwhaiva na nga i atu moso la whaiva e tausa ili ni ula sami, ma le leilo o le awhita ia i mawhawhita Aoauli. I ripoti mai le litio whaavamaloa New Zealand na whaamawina na wala awane sui o le vaenga o whaalavlave po le toe lua se 10 minute i le tūlai lua i le Aoauli o le aso lua o le neiva yaso. Ina wale toe fo i ane i la ua nei i le pao mātū. Ma o lea na whaatino ai loa se ngā luenga po se operation a le vaenga le Coast Guard Hawke's Bay e tausa i lia malave ai mai i a whaiwhaiva. E tu sai ma ripoti po le se 10 minute te aile tūlai tolu na mawai le tasio tangata, ma na au mai ma le saunga le mui uta mo hilo ilonga whafo mai. E ta uai le umi lava ai maua loa ma le isi o whaiwhaiva, e whaapea e maua atu ua le iloa se mea, ma sa tau mawhai sui o le Coast Guard, ma ila tau na ngai whaatasi, e whaatino ngā yoinga le whaasau ino le soifu o le tangata, panga ele i manuia. Ua whamaonia leo o le atu ina atu le tino maliu i le pule o maliu po le coroner mo ana suesuenga whaapitoa.
Au whaatino pea su enga masa ililinga leo I tu mawaenga uma o le nei mata upu. Mai tala muli ua moli mawina le malolo si tele o matangi o whiangia I mai e peo na mau ai le tele o whaitu o le atu nuu lo whiangai ma a whianga o no sa vili malolosi. I kai kaura ua whamawina le alia e ai o mu I le tele o no whanga o no le malolosi tele o sa vili. Peo na maua e o atu le selau ono se 10 kilomita le tu la le malolosi. O tau au e peo ni matangi te tele. Ta ua le whaatonu po le Assistant Fire Commander ia Ken Cooper e ono ni vaengo lo o matua I sasawa ai le afi po Firefronts. Ua sasawa atu le telo I tua ai o Kaikoura ma amata mai le po ma o whaalanga I nai ma o tamalawa. Whamawina reporti ma le New Zealand Herald le whaatino ai o se whailoa inga le ofiso tine mu ma a inga o whaatama I o lato maota. Ma whaalia foilo lato o ngalo rue whaatasi ai ma le toa tele I tu e mata I tu ina le le iai le saonga le mu. Au whitai ia I pea ma a whianga matangi malolosi ai maise le amata whaalongo ina ai fo I o le vevela. O se tu o le a whae te tingata I lava. Ua whautua ina malosi tangata anu o lea ai ina ia mātala a ia aua fo ina I whaia ni tafunai. Ina ia whae te tia lava tūlanga o tūlai mai ai o ni mū te tele. Whae te tenga mai le sao ai o le afi e afi ai le tele o me tōtino ma maota. I le tau tinei ai o lea mu na sa sao se fultasi le lei vaenga o tinei mu po fire crews na tali atu. Whatasi ai ma le fisoswani ni vaalele helikopa se lua. Le tau sa ili fo I tu na amata mai ai le afi. Whamawina le iai pea o sui o vaenga o whaalavlave tutupu mai po Incident Management Team a wale ilo ina le lei o nei mata upu ma o lo tāpuni a pea mai le uia ai e tangata o lea no fuanga. O le toa tele o nai a inga wa whaatama I o lanto whale wa watu nei le ofisa I no fuanga o apitanga po shelter I a takahana marae. Mo le te minei au whaatino ngā luenga le tine mu. Ai nisi reporti le lolo wa tele o le tau ua le ipotia mai ai nei le whaita wafe o a inga o motu sia le elitise e au fia le lua afe 5 sfuiva o a inga I Wairarapa Petusa ma le iwa se fulu I tu o Hawke's Bay ma Rotorua, lua se lau tolu se fulu I Central Hawke's Bay, ma nisi o vaenga I Tasman, Whakatane, ma Kalaisi Tete. Ta ua o loo tau mawhai pēsui au nanga o le malu si anga whaalitise, e toi whaola atu le vaenga ta ua I ainga uma. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaaftai whafunga mai, tō whaso. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Lonu ue Samoa wai la le basa la le oe inu o le basa.
teine Samoa ya malama le tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine aso kasi mana o faali ali malua e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu ole tu feel teine Samoa ya malama le tainga ole sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine aso kasi mana o faali ali malua e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili lo loto Alida for the tafonga pilate e teru le vainga le Aoauli da o se fulu ma le fitu minute o te ele tu line tolu fa malo to e mantua
Ya lang tei le fa na wa onga lo tu wa onga le ya Aouli ma lo to maiti me o to wa mai la onga le ya so sa e tamle le sa e sta i lo fa ya o me te ni le ya le da fa mo le lu fu spa tono le da vale tono ile ainga sui o fua onga fa yo e su ya lu lo e fa ma lu ma e ta ele me fa mango le lo ulu fa ilo o fu e ma fa fa ya ona fa ile o so me ai fa so ko ma to va ai o me onga ai te le malo lo ile po ana nei da ya le tanto ye sa un dia to mo su enga ya fa ma lo si ele o toi umia ya ona fa ile le tanto su enga ya no mai fo ile o le tu sanga lua fe lua lima la tu ali to mai fa ma lo foi ma tu ma ta vale uma la vale nanga ya tu e piki o to le fa na wa onga o disi o tanto fa linga pe ona tono mai le vai ngol tanto por kalame mo le si le fia foi e lo tanto tono o nisi o tua ma disi foi o nanga i tonu o kilani fa tone ia le Casabits and Appliances solo fanga solo setino for fabric no for toloma no for single se lua mai le iva tala ile vaiaso o le moenga queen size mai le fitu tala ile vaiaso o le iPhone 13 se fulurima tala ile vaiaso ya ma le smart TV na e lima i disi lona la tele e fi u le ko ainga e maka makai ya na o le se fulurima tala le pimeni ile vaiaso a fi on the law ile fa fitu fa Great South Road i nai o Tahuhu ia po le tolu fitu iva Great North Road i nai Henderson walau i le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu o milua mo o Tahuhu ia po le tasi mo Henderson fa ilo iene fa fonga i le Radio Samoa le dei fa salonga e mauan tua isa me alofa mai le tautua mala unanga a le Casabits and Appliances. Ma le tanto fa linga muli o le dei vai ngola so va filifili ma le songa a woni ngalo e so lo mingo le tusi o le songa fa tasi ya ma se lo mingo le va filifili e ma wai fa le penga o Samoa sifo tutuila ma mdua o nisi o tala tu o Samoa o nga upu o le matafa yo le matai le fingo fa le lave pe o fa i ponga ma liu le o si o singa o ainga pe sila fa inga o Paulo o si fa anualo fa langinga e ka le sia ma le tele o le ngana o fa anu longa e na le fitus fultana le tau na o fisa o le Radio Samoa le tolu ban tolu ono Hobble Avenue Marukau e mawan tu ai so lo minga o le si fa mtalanga vala wane le tanto o fisa i teimi fainga luenga i le lua ono lua tasi lima i vatolu lua ono lua tasi lima i vatolu pe a lusa o ia i lunga ina a le upenga tawha i langita i lalo i le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz fai mai ei lau oka kiriva sao tu lava i le tau atuno o ia ma le taupi tuno umalau maota ma lo lawa. Risi nao wha alinga lau tau mai le riva engo le Aouli i le tau tua le Radio Samoa. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui alingila o le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela Wa luas fulu me du tau tene le tu lain tolu fa tala fa tu ai nai taka nini le ma futo mai ai le tu mai a feriti ave fa tiliba na fuala au ya le fota mai no manga se tu bale ya Nico le wea ya tu ai fo ma le po le ya poema sto ina ya masilo matu Solomon le asima lo ya tu ya le fa ma lo si ya ma o nei fenomia I fuala no fuala au follow ai le lisina na mai le fo mai mana tuala utala nen fe tuana leila ele o e se fale tala vai ka ngoi fu ku fa voila au ka
fo oi mau fau fau le chama fuchanga po o fea sona iunga inge chala te avea i le fili uo pe o me matani fale anga icha aole nei o chino fo tatali te iro a i se asa ba a chau no o chamana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe te iro a i se asa ba a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe So fa amau le tatu una tala se ia bangana le oti singa wa ela uma le anga uma male pa aponga se avano amo kicha se yo uta ua tuai te ino a se asa pa a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe te iro a i se asa pa a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe Tonu se aso Sabia ilo umanao Te silingia machani Tisanga po o lelaki Se ita umai Ya ita uteno fo tatali Te ilo a se aso Ba a chau no o samanao Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe te iro a i se asa ba a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe te iro a i se asa ba a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe te iro a i se asa ba a chau no o samana Tuai me alei alabe e fiti lava e umine o pe Hello? Mom!
le kama. Olai oi whakau fo ai whaai umai I apia. Mam o ke leo fo se ua o palo ke fia e mai mali fai oi avele. Wai ai swinga te kele. O makua alau kama, oh my gosh, eu fele fele. I kele a ofisi leo o fie makua ngai ai au uro lau salu pongiri solo pa vai vai. Le mawhaia ongo o kua oi lau pele sai kau su e aku se kupe mama kakalo mai I a kele. Waka heta ye he lava yo, mo tu mama yo. He lava yo, he lava yo. Te kau e tu mama yo. Heta we tu mama yo. Mama yo, tu mama yo. Alo te tu ke, tu mama yo, tu mama yo. Waka heta ye he lava yo, he lava yo. Te lalang he lava yo. Te tu ke, awe te ona tu mama yo. Te tu ke, ona tu mama yo. Sunga o tele mana o lava. E wha a pele pele o e nei e matanana. E nana lava lo ua lofa. Ai wha a polonga o e pe e te ma sola sola. E te fiu lava e to mai. Le se file mu e te lua fea nai. O te mana o tofo tofo o e. Fia ilo a mea nai e ilo roto e. Ne I e wha a tanga file mai. Ai o tutonu o lo loto. O le lio na fe ai. O le whainga o le tama futanga na o na feo feo I lava. E le I tai tai o se tai mi e sulu ina I se mama. Sunga se ilonga ha e pasi. O lau su e nga pe e te lava o no sai. Fa ato atano no fo moi. Ai ua mo tino halo halo whai o I le oti. So a wha alisa o atu. Lea lo famoni lea o te no fo mau. E le o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo I lo fatu. E te fiulava e te whaali I wana o lo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to whaali lipe a uba ai atu e matangi tangi. E te fiulava e te to atuli ina I asu ia ia winga whaali. Te to fata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli. Baby awe keika, awa ngai o fika. Ngā loa lo fai whāri a lu mai kaika. Te mao ia e masangi a sore aka ngā sore hangi. E ringa o se fia fia e ke muarengi lalangi. O le mafu ang le ngā o whaari a po winga le anga. Ke mao ia e masangi a soe so wai o le masa. A waa whai pui pui ringa o se fukau sanga. E lika la I le o ke wha au le ai o nganga. A o makiwa, ka lia a kele o kupe fia fia. Ka lia le manguia, ka lia le mawhakia. A o lea o vai aku ua lewanga e saumia. Beli loma le mama, te kolo le manguia. E te fiulava e te whaali I wana o lo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to whaali lipe a uba ai atu e matangi tangi. E te fiulava e te to atuli ina I asu ia ia winga whaali. Te to fata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli. Fokua o kia o ila ua mio ngā ia e whai ia. O sa wai whai pare busu e wha au au le kino e whasia. We make that story my excuse for pare pasia. Kile fos fulanga le kau mu me sea sea. Ovolo mai so salo se kuia lo inga inga. Wha pare pale pe ia o e inga ngiwai pe mo sasa. Kama whakanga e pe o alau ngā kai nungo papa. E makinga ka e suenga ka se alo whai ngā kamaka. Ki kele a pe senga ia e makua I le uo. Kau au ka lai kau whalili. Ai e se lo o rufa wha mao ia o ino wow. Yo! Ole asila tu baby lau si kaili. O lau su e ngalea ua pasi. Na o faita o e la u baby a o lea ua leva na e sauni. Wa o wila o e ua sili. Wa sa o hale tangata na o fili fili. Mo I o teleta solo muli. O oyo lo u tofi e o ile o ti. E te kura e te whaali wana o lo u ata ata.
ia yo la fusie ma fanga ko ti ma o shu e se fa makala mai la miki po le a e ro nga winga a se fa ia se fika o mai lo lima ani o folinga sa o a o kin la iki wale ma ko ni a polele ele pule o ko pule au e fu el kokongi au ele fu aga ya ko ya Marie or kamao o sawe eta waku yake o le make le okele o Marie or kamao le o sawe eta waku yake o le make fe wa i moro wa fingi o lo kamao ke lo ko fe lo mo shoki Marie or kamao wale vanga ma fe wa i ma le peka ai ole akali o ai le ngolo fa matalanga wale vana ma fe wa go fa ya la ye fa mai o ska ka fa nga ai le kenga ngai ke lo fe le peka ole peka oi caro fa ri ale peka venga lo ma sangue ma le peka ya venga lo ma sangue ma le peka ma fa ka station ele station la station e che venga luenga di station e che venga luenga e che lo venga luenga va a si male perché di station io e pele oi lo suafa oi lo suafa pelapo pelapo oi o va bene che le fa bene io vou so mai io vou uia wala mana mana ya io le okay lo ole wa e uia lo la mama sa di foi pessoal ka kulo au foi pessoal ka kulo io ngal mo pese mo o ai ke male pe caro vai vai eso fa fogi fo apel ngako Maria lo finga lo devo uia wala fa kersiano ka wa ku yake o ka mama o ile peka le ke e kolmo ngako le peka o le peka makua o lo ko rua a o le peka no ngalua e a onga ka ile universite a o le si le peka o le kau ya le peka Oi mana malamba ila ufa makalanga le paya. E kolu au le peka. E Maria or kamao. Ele wa se mali. Per mako. Wai vai esa ufa fo maka. E Maria or le peka nga mafio e mai ba o. Ele si le peka de kwa kole refalo el pulmo. E Maria or kamao. O uia wala mal. Io lo che non mal, ma adenga e fai le a mio pensare me lei. Oi le peka de che. Le peka lo ngalua. Ya la wala aula ya le peka. Ya. Le peka. Wow. Aku lo fale ko lo so. Kayo so ka fasel lo ko. Mango fe ko le ya ke o. Yo ke le fe la ka ne wa do. Ya lenga. Fa mai ko ko le peka. Ya o langa o kinga. O le peka fo. Yo peka ka ser ma ko pe fanga. Ai ba le ba ke la ko inga. Ya na lo ka mai fai pepe. Ke lo ku mai lu ma go fo fa ku se yo sai mai ko. Ya wana se oi wa do. Na kele ka sa wa do. Sa ko la ke o ke le fongi nga ko ya ke. O le mo vidi mai. I know. That's my number. Please, honey. I call you. What's your answer? Okay, es que con me la quiero que lo can. Ta ko yo la ko nga ka sa. Sa dai fa so swang ye. Abi yo ko ingo. Ma lo le wa sa dai peka. Ya, ba lo wa. Le wa sa. Pero ngako. So mai. Wo fano ngo ko ka kingaro mga bayaki oi. Ale wa makal ngo malo walo ifa. Olo walo le.
ai avai ngalua kalango malo wa singa ole peka ia ia ole ale kongolua le peka lo ngalo ole peka wa mai ke mga fa ia mau fa ia mau ea ke mga fa ia mau ma fa ia olu Ele se ve ngal pa wal me or sa Fofogamua. Yo sekarang kali malam-malam mau ka korpus pa iya. Pali iya lo. Okay na mo fa ko korpus pa yo. Lo ko mo fa yo. Yo mali ur kama. Ola ke mga ayo el badi. Ole pe kama ko el ko vai. Olo ko vai boy. Ole pe ka lo ngako. Lo ngalo ola susu ya le. Maria ia o. Ke makala ya makule te kala kiki po le te kala ngalu. Lo ngalua. Ia. Ole aro vai poi po male te ka isi usu te lo vai poi po. E ke alofa o ero ngalo mo. Ia, o ke le ulo tama. O foi nei o come. Ia le. Ia suma ia lau sunga fa fengang si. Ia, walu fai poi. De le la fai nei. O yo la fai. Ia. O le fesile al fai awe mua. Ia le. O lo ngo come. Ia. E ke lo fa ia come. Oke alofa ya come le angol fai au fai pipong. Oke alofa ya come le angol fai au fai pipong. Oi e ke lo le ngofo mo come. Ma ke ngofo ma le peka lo ngalua. Oi le peka ke lo fai poi po. Le peka wow. Wa e mai. Yo le peka lo ngalua fa mo. Oi le peka lo ngalua ke lo ngofo. E ke lo fala ya le peka mo ngua. Ya le peka mo ngua. Oke alofa ya ile ngol kinga le peka le la manof. Oi le kamau le peka. Come. O come o le fai au. E veo che va a quelle sa Fofogamua. Io Maria langsung al fa fengenga. Ia ora mai e fai po le bale. Ora le me. O pe pa fa poi po. O che fa mal bale. Am ko ka ele mo sa sa ni o. Ale le ngai ko ke le ka ele mas ko ina le. Ia. E te alofa. Oi no mo. Pelengako. Pelengako e ke alofa. Ia. E ke alofa ia le peka. O ke alofa ia le peka le ngalela manof. Wa mai le peka. Ya? Wa mai le peka. Ola alfa le mai ki ngau le peka. Le peka lo ngalua le ke ai. Be ya, ile na ma vai poi. Ia. Ole mama le. Ambai lo lima. Le peka. Le mama wa fa ya ina. Ole mama ole au. Afai ole atopu sema ya le peka. Ye popo lungo ngau. Tangwe mai le mama ya le peka. Le peka. Yo le mama le mo. Papa yel ta ma tanga le afia. I love you le peka. I love you too, Ori. Pelengako. Lendo, makuamang liang alaw. Olo
minute. It could change everything. Think a minute. A man struggling to succeed in his career wrote this to a friend. I want to climb higher, but I'm afraid to fall. His friend wrote back, if your courage fails you, then don't climb at all. You know, to climb higher in your career doesn't always require a high education. Many times you simply need common sense, motivation, and self-discipline. Even if you don't think you're a natural leader or manager, you can develop these qualities and learn the skills that'll raise you to the career you want. But you must start now, so you'll be ready later. Remember, success happens when preparation meets opportunity. Today and tomorrow we'll take a short training course for career climbing. So first things first, we have to walk before we run. We must first learn to do our very best, even with the simple small jobs. A wise man said, small tasks bring out the character of people. Some turn up their sleeves, some turn up their noses, while most don't even turn up at all. Remember, since the devil's in the details, we must sweat the small stuff. This is how we develop an attitude and habit of always doing quality work. So in everything we do, we keep up our standard of excellence. And this is what our boss and superiors will see and reward us for. Another important part of this early career training is learning to get along with fellow workers. You'll often work with different personalities, so you have to learn to relate to them and work together. Learn to help and to accept help. There are many intelligent, educated, skilled people who never fully succeeded in their career because they never learned how to get along and work well with others. Jesus Christ said, if you're faithful and diligent with small responsibilities, you'll be given authority over greater things. It's when we discipline and train our mental attitude, character, and relationships with people that we develop a life of success and reach our potential. And as a bonus, you'll be rewarded with greater success in your career than you ever imagined. So why not ask Jesus to forgive you for your past wrongs and let him take charge of your character and career? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs,
wali le All Stars i le rivanga o lea so i rau atu e lima ma lea whamirute o le tāne o le July whau tolu ngā tūnāle polokalame o le Think a Minute. Tasilima iwa tu, amo. Samoa o tolu ngā tui nāma se tautua mo oe mo le tuele ngā kawhau te tele mo le tātou mafutanga i le mai ai o le tautua le sunga le wā o le whionga le matu taulangi a taito i la waulia na le ila le o tātou tau mawai le neifo i vaenga o le fiafi o lo tātou wā i isa ngana o le tauta mali i le tātou mafutanga le ria sululu e poto le tautai e le taimisa se ilan wa i taitai anto le tua lo soifua e wala mantu o le aso anta e on tātou tui e fisila whai e pua o manu ai le o pua o mala a whaifu o nei a whia e le ngase ia le tau whale o le whautua ngā ianga ia tuawa ise fo mai ia a whaifu o le malanga le maliu male o tipa i atulo na au wha ma whanwhana i loto ma ma fau ai sili ai nganga o tātou ainga uo mai masani. O lewa sao de bai a le sao le fionga iali a tau savema le polokalame o le nganga i fo whaivala a tau mafutai. Ia pa mai a ia tātou tala mai le Pasifika, ta pera mai elfa le tua ia Miriama la tua Pomari. Ia langa tua i leo le polokalame ua whaingo ina o le malu i whane. E pei o na tāpera pena i o tātou ainga, e le whātou ina leo se whale motu i tutono o New Zealand, e whātou taia le whaletua ia e me le palamo le loan market, e marisi vau tātou malo whaalo ngia, ba au mai le tautua a le Radio Samoa. Maru i tele, ia la singa o toi mawhinga malo longa o le ringi fiafi, whilo i tāo le alofo le tua manatua au whala au, ia mahalu o i erko wainga e kaumawhai, i ringi ia fiafi o le aso lulu. Soyana foi le osi, se lava ua e oti, se le mna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so o nu u tu ma la fanga a wo mai lo tu say face so fa ma tanga pe wai fia si fo i lava o le cha cha